bese siyathandaza. Umuntu omfutshane bangcwele nje balikufutshane kwami nasi xa kushumayela likufutshane khululeke nothi wakuthunzi bese ngihlala phansi. Exodus verse 13. Wathi uMoses ebantwini, musani ukoyika, misani nilubone usindiso lukaYehova aya kunenzela lona namhla. Kuba amayiphutha lawo niwabonileyo namhlanje anisayi kuphinda niwabone naphakade. Likuwe ninamandla. Singayeki, singadinwa ukwenza okulungileyo. Yabona na ukwenza okulungileyo kuyacaba ikhona lento ukuthi uye udinwe. Kodwa uthi kuyasikhuthaza ukuthi noma kwenzeka ntoni endleleni kodwa size singayeki ukwenza okulungileyo. La eSunday khona sifunda incwadi eSodus. Incwadi ebhalwe nguMoses. Ebhala lencwadi wayinikeza igama lokuthi incwadi ye-Exodus. Igama elithi Exodus ligama elithetha ukuphuma. Kutsho ukuthi uThixo ethetha nge-Exodus uthetha kulapho akhulula khona abantu bakhe. Once kwafika igama elithi Exodus, yazi ukuthi uThixo into azoyenza uzokhulula. Kukhona abantu